Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka Office jong ka Deputy Commissioner ka Southwest Khasi Hills District. Ringkat ka jinge trelang bat ka Office jong Executive Engineer ka Southwest Khasi Hills Distribution Division MEPDCL Shillong. Agasngi balang ka arpu nyotarik upanay naitung arajar arpu kada rakhe ya ka Ujwal Bharat Ujwal Bhavishya 2047 kum shibanta ka jing rakhe ya ka Azadi ka Amrit Mahotsav but hagani ka sngi UMDC jong ka Maukarwat constituency uba Karnes Sokshang ulalong kum kongsan hagani ka jing rakhe la sakilang de ka Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills ka Kongkaramai Kharkongor Deputy General Manager ka Power Grid Shillong Upi Bhattacharya, Executive Engineer jong ka MEPDCL Maukarwat, uba KK Raswai, Additional Deputy Commissioner uba WBM, bat kiway. Pinaki Bhattacharya, Ibram Shuai, Jingkret Mental, DGM jong ka Power Grid, Idangru ki way ki dignitaries, Badalani, ki EDMs, ex-MDCs, SDO juga MDCL hantaru bagi rampak Shlong di badan ini, bat kaptam kini di kena school tiba once kene ke program. So kemen pun ba kiru kin mau di kena school ba jinggan kam ke jinggan kam juga bawa. Nomor tu di kena school di kam Tipha yang kejinggan kam, ada undan lain, undan boarding hanya video ya tekor. Tifunta laong ba kumbang akrur merikupra longyen la yo bangai boarding nanti hari India jadi lima kiskim di bakter, but balik mencuba kisah ba ila yo bangai boarding hapan lagi village Henry kei kabani ni setlap kate ba ki walam tang yo pool electric ki bu koi wal kumta ki omba kila yo banai electricity boarding man lagi village man lagi year kumta Henry in actual practice kata kamlong in the next Shnong remote areas, rural areas of Shnong, man lagi Korean Kimyo kenika boarding. Di kunta da karnika scheme so bagya bagi scheme itu di bakar bila penai assistant engineer katmu jom kane ka scheme kadi ban penyo ya boarding haman lagi year. Di nado ki khat kendai indriu po hani snap khat kendai indriu po ka tu ka policy jong every successive government kadai ban ulu ban aya ka boarding mako haman lagi clear henry tek mati griu ki sabit mo kilom kilak yang kata awareness ka sensitization ulu ban let ulu ban yo kata boarding ulu ban lecture office Jongki buat dia day kenekan yang hantar ban apply di application form katuru kene ke ba ben khatli mani bun sin dengan lap yang kene jingge ni no ni sultanat yang to ka ba ni shomdum ba ka shitom pala nabar ni sutu ba napo nok tendang ni kashitom bandai di office bandai turu ngimpi bandai chino ya bukan bagi rakyat berkasi ketika wajib ujwal baik Bhavishya bahwa ada 2047 di sukulan yang rakyat penting ini bagi itu ya dari kawalan ya education electricity Baru ki board to be decided. Kita mau kata
ya berkata kerana berisi semang kejusan semang kejumlah ya ke voting report atau India ini bagaimana ya ke report ketum report atau India ini disusul kalau 49% kalau kawal dari ke setiap India tidak merasakan si persen dulu kebal kepala electrify dari air boarding ya di Boston dan di Logi. Saya dari itu pun coba sokar dia. Bahwa hawa aja saunya kalau musuh kanu kaji tekut lagi kaji do boarding hai kita lagi kimir lagi sekat. Tapi kita kaji wah coba sokar dia. But beda sokar dia ni pai ba susnam to India ikwa ba kampe ko to shortage ale ya chituna ya ka boarding nama bisu ba ka boarding electricity ba ni ko ka ba ko si kalau ka fui na ba to kam ka ma bikin bijuni masari ko ni ka ni ka ni ka ko ni ka ka ya electricity is one of the most necessity in life. Hari ini yang kami kejuk. Namun kami kejuk juga teknologi. Kalau minum lah, siapa yang kenal electricity. Kalau asalkan dia dapatkan ban ini, ban rakit yang kami kasih, lalu kami kepor ban, tu kali dia ini bentuk mau sikit bayar susah. Ban kali dia kalau jadi dah jumpian hak boarding. Oi, gimana kemudian ini keren Indonesia yang ciptuna. Nah, kalau melihat Kisno, tidak pun Kisno dipakai don yang gam mesin. Jadi itu joki mesin lagi. Don kita kibran don, dan Kisno dipakai patio replace oleh beton yang di mesin lagi. Kini reseki pun di jika kita ऐसे अगले जो ऑफिस रखा प्रपोजल kita tahu ki benar hari Dubai ऐसे लाने का तो कि मस्जिद जो की मशीन कब की पाला प्लेस में बदलकर ये स्कूल की बंद हापन या perkara को की बात kan soka kan kenika bor balik kenika stiker kenika ini PDC ya balik bentuk dia ki bola juga nah wah pemikiran ini kelomba ban rakyat ban lalu kita juga benda bukit ada boarding kadenya ringi hampa di produk dia kumno ni ki paybar susna kemen susna ki don huri kenon ki susna ki bosna ki bosna ka ni PDCL kadon huri kadai ko ko ya sham ne bakhala kumno bostu dia berdoa misuturi ke jikran tu engineer bane I pala air ki dia juga